Tanamuna ana Safiya naberayi Zafar Ayubi هستند. دلی درمندی مرا نبود به تو دوا خبری قلبی مرا بیشونه بی وفا من به حد نقل استاد منیژه دولت و برای امین ما یک سرود ای استاد منیژه دولت و پیشکش همه شما میکنم بیالا بی آب رویم در شبی مهتاب رویم بگویم همراهی دل از تقدیمات مجید کلابی. салому алайкум бародаро ҳапо хуваро мухлисо подписчикои канали Маҷид Кулобӣ. бародарҷоно хуш омадед як бор дига ба канали Маҷид Кулобӣ. бародарҷоно бисёр бародаро хоҳиш карданд ки ҳамин хоҳарҷони мора Сафияро бо як суруди беҳтариша тайёр кунед, пешкаши мо бигардонед. мо имрӯз як суруди тайёр кардем, пешкаши мо мегардонем. аз шумо хоҳиш мекунем бародаро видеоро та охир тамошо кунед. ҳаминҷа як ямаха мебара, ямаха фурӯшӣ ба нархи арзона калони дар пура рақамои телефон таъин наварда ҳаст. бародаро марҳамат занг занед. Сафия хоҳарҷон агар ягон сухан дига гуфтанӣ дошта бошед марҳамат. бародарҷон як чизе мегуфтанам она ана Сафия набераи Зафар Айюбӣ ҳастанд. ана сурудоро фақат пешкаши мо мегардонем. аз шумо хоҳиш мекунам лайка фаромӯш накунед. хоҳарҷон ягон сухан дига гуфтанӣ дошта бошед марҳамат. سلام من صفیه ایوبی من به حد نقل استاد منیژه دولت و برای امین ما یک سرود ای استاد منیژه دولت و پیشکش همه شما میکنم فقط امون لایک پادپیسکا کامنت فراموش نکنید. زنده باشید.